زازاکی، انگلیسکی، آلمانکی و ترکی de av. Av, cüyayış merdime de zaf mühim yavçuva. Cüende, yan mavaşi, merdim, hayvan, nebati erd, qey cüyayış hoce ave. Maher reş qey verdiş, qey nompovtiş, o qey pakerdiş av şukhulneni. Beher, çim, roy, guid, okyanus, pe av beni de, o beni per. La hemra qey av verdişi te itibar kuniyani. Qey wişmendiş o niweşira kupavetiş ava pak lazıma. Av idarı çukulnayışse zaf mühim o. Çünkü teki cadı av besniya. Av qey tabiat, xoza zaf mühima. Çünkü hayvani o nebat ert hoce u beste ave. Herkes hoce ava paku çünkü en hasasu. Water is one of the most important things in life. People, animals, and plants need water to live. We use water for drinking, cooking, and cleaning every day. Rivers, lakes, and oceans are full of water, but not all of it is safe to drink. Clean water is necessary to stay healthy and avoid diseases. Saving water is also important because some places do not have enough. Water is art for nature because animals and plants depend on it. Everyone needs clean water because it's essential. Wasser ist eines der wichtigsten Dinge im Leben. Menschen, Tiere und Pflanzen brauchen Wasser zum Leben. Wir verwenden Wasser täglich zum Trinken, Kochen und Reinigen. Flüsse, Seen und Meere sind voll von Wasser, aber nicht alles davon ist zum Trinken geeignet. Sauberes Wasser ist notwendig, um gesund zu bleiben und Krankheiten zu vermeiden. Wasser zu sparen ist auch deshalb wichtig, weil es an manchen Orten nicht genug davon gibt. Wasser ist wichtig für die Natur, weil Tiere und Pflanzen darauf angewiesen sind. Jeder braucht sauberes Wasser, weil es lebenswichtig ist. Su, hayattaki en önemli şeylerden biridir. İnsanlar, hayvanlar ve bitkiler yaşamak için suya ihtiyaç duyarlar. Suyu her gün içmek, yemek pişirmek ve temizlik için kullanırız. Nehirler, göller ve okyanuslar suyla doludur, ancak hepsi içmek için güvenli değildir. Sağlıklı kalmak ve hastalıklardan kaçınmak için temiz su